on our way to Jaluk Langteng. Jaluk Langteng nó bukan lah sana hem tak lah. Bunda tok di. Bunda hem. Oh, aku. Yo. Itu mereka ini kan ni hap pen bang ni itu kan pin ni ko. Ni dah saya dapat tadi kalau nanti. Kan tim ko tang kan ada macam ni lah soalnya pin ni share tim ko. Bulu se ban pela ni bang ye. Oh, bulu se ban block masalo. On our way to Jaluk Langteng. Jaluk Langteng appear theo Don Barley. This is the village of Jaluk Langteng. And the road is, you can see, very dangerous. This is the place, Jaluk Langteng. You can see the road. It is very dangerous, guys. Lục rác có bằng ngày là nghèo. Lục rác cô. Tháng nào lục có bằng nghèo. Rác có bằng nghèo. We are reaching the place, the main place. Finally, we have reached the destination place. This is Robin Bay. Oh my god. And this is the place, guys.